Kubli pi baru page ini ka video juga ini ka por. Mentapan ini ka ip kumno ban siew online ya ki fees jong pi. Ada gede high school fees ini college fees. Tong pindah ban klik ha ki browser. Kelak benda kini kini browser Opera Mini, Google Chrome, Firefox browser. Tengah ni ka por klik ha Google Chrome browser. Klik ini di first page. Klik Google. Ane kai pi kumno ban siew online ya fees ha ka SBI website. Okay, nung pintai online SBI. Online SBI login. Okay, kini ada website jong ka State Bank of India. Online SBI.com. Klik ni. Klik ni ada first page jong kena ke website jong ka State Bank. Next klik ha SB Collect. SB Collect. Klik tu. Kena ada next page. Hap klik check ikani. I have read and accepted the terms and conditions stated above. Next, proceed. Okay, kena di next page. Klik on select state. Kemudian select state jong pi. Dengan select Meghalaya. Types of corporate or institution. Klik educational institution. Entah ni go. Okay, select educational institution. Select ka school ka jong pi lani ka college ka jong pi. Okay, select ni. Shillong Law College. Submit. Select category. Kemudian semester itu boleh mata. Hanya kita 5 years BA LLB, 5 years BA LLB honors, LLB 3 years, second semester, fourth semester, sixth semester kemudian select akan ke semester berpindah mentah select kita. Nah, dengan select ke 5 years, second semester. Okay. Teng ni, kenapa fill ya kan details ni. Kenapa fill ya roll number jumpi, name, date of birth, mobile number, email ID, claim down email ID, session fees kadai kat tu. Dan ni belang part kenapa thok DAI D. Kita kan fill hang details jumpi. Kadai video kan skip begini ke details. Let's click submit. Check hasil kadai nak details jumpi. Klik confirm. Next penapan select card payment. Nan lihat ada UPI payment. Klik ni. UPI kemudian penap lihat ada Google Pay. BHIM ni UPI pergi apps. Nan lihat ada Google Pay. Klik here. UPI payment. Tentang lihat ada QR code. Kemudian scan itu QR code. Lalu bisa. Okay,
Payment done successfully. Kumot payment jangan mentah kalau success. Okay, next, pinapan klik ia ke receive jong pi. Klik hane, klik here to view or download the e-receipt. Klik itu. Jadi ada receipt jong pi, pilap print yang ini. Klik hane print. Print hane ka. Selain print entah apa. Print lah ka, print jong pi. Okay, ingat select portrait, select the color. Okay, color. Terus klik hane print. Printer jong ta. Jadi ada receipt. Yo ada no pila ada siew yo doka face jong pi. Lada buka oneself ya kena ga receipt jong pi ha soft copy. Pila klik na print. Nangta hang ne save as PDF. Kemudian klik receipt jong pi kan save file PDF file. Kita klik save. So ada name itu. Nangta save hano ka folder ke jong pi. Nang save desktop. Kemudian itu ka ada ka receipt mentah ka save ka desktop jong pi. Baik.